ба фикри шумо чӣ сабаб аст ки ин мақомотро мо нигоҳ мекунем ки ин ҷавононро мезананд бераҳмона ва чун ки зикр кардед ки мезананд ва ҳуш мерафтед, инҳо миллатшон дигар ҳаст ё ягон дар дилашон чӣ бадбинӣ кина доранд ба ин ҷавонон? ҳатто мо дар шаҳри Ваҳдат дидем ки ҳатто ба куштор ҳам даст заданд. Чӣ сабаб ҳаст ки ин қадар чашми дидан надоранд ҷавонони ин миллатро? чӣ қадар модаро ҳастанд, падаро ҳастанд, вақти соатш миянд ки ва ё баланд мешаванд, ба овози баланд мегӯянд ки фарзандои мо ҳамин хел набуданд, не ки ино тухмат кардагиянд. ҷавоб бигӯянд. о касоне ки о муфаттишое ки о касое ки мисол бигирем оперативникое ки дар ҳамин чизо аъзоен ку ира бидоне ки ярӯз не ярӯз барои ин ҷавоное ки умри қимматтарин неъмати Аллоҳ дар дунё ин умрай ба умри гирифтаи ино ку шумо ҷавоб мегӯед. ман дар ин гурӯҳ набудам. да одами бегуноҳи дигара номуша бигӣ мега то ин ки мо биёрем чикор кунем қадитир паддели гуфта маҳкамш кунем. ина кора мегӯяд. салому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. тақрибан як моҳ пеш ман дар бораи зиндони Саидная видео карда будам ва дар видео гуфта будам ки даҳшаттарин ваҳшитарин зиндон дар рӯи дунё ин зиндони Саидная мебошад. ва баъзе бинандагон ба ман занг зада гуфтанд бародар, зиндонони Тоҷикистон ҳам аз зиндони Саидная ҳеҷ фарқе надорад, дар ин ҷо ҳам зулм ҳаст, куштор ҳаст. ва рости гап ман дар ин ҳеҷ боварем наомад. ман гуфтам чӣ тавр мешавад ки як тоҷик ҳамватани худашро азоб медиҳад, зулм мекунад ва ҳатто ба куштор даст мезанад. рости гап боварем наомад. ва дигари ҳодисае ки як ҳафта пеш шуд дар зиндони шаҳри Ваҳдат 7 ҷавоне ки ин миллат кушта шуд ва дар ин ҳам видео кардам. боз ба ман занг зада гуфтанд ки о бародар, гуфтанд он чӣ ки ту зикр мекунӣ номи 7 ҷавони ин миллат, ин хабаре ки дар шабакаи интернет дастрас буду паҳм шуд. валекин гуфт ман худам бо чашми худам дидам дар ҳамин зиндони Ваҳдат садҳо номҳо ҳаст, документҳое дидам ки гуфт дар он ҷо кушта шуданд ҷавонон. пас ман пайгирӣ кардам дар шабакаҳои интернет ки чӣ куштор, чӣ шиканҷо ҳаст дар зиндони Тоҷикистон. бовар кунед хеле дар ҳайрат мондам. пайгирӣ кардам, хеле номҳое дарёфт кардам. ман гуфтам ки феълан агар ин 7 ҷавонони ин миллатро агар хунашро резонда бошанд, ин ба лату кӯб инҳо ҳам раҳм надоранд. агар ба куштор даст зада бошанд, раҳм надошта бошанд, ҳатман ба лату кӯб ҳам бераҳмона мезананд. пас пайгирӣ кардам ки касе дар зиндон феълан буд, бо чашми худ гузаронд. имрӯз меҳмони мо шаҳрванди Тоҷикистон Абдулло. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин меҳмони мо дар кунҷи зиндон бо чашми худ ҳама ин шиканҷоя сар гузаронд, дида баромад ва ба меҳмонӣ даъват кардем ки нақл кунад ки аз забони худаш шунавем ки чӣ сахтӣ, чӣ мушкилотҳо дар зиндону СИЗО дида баромад. ва пеш аз нақли бародар хостам чанд маълумотое ки дар шабакаҳо гирифтам. ҷавон 25 сола Саидмурод Орзуев баъд аз боздошташ 2 рӯз пас мурдаи ӯро аз зери мост ёфтанд, гӯё худро аз болои мост парсида вафот карда бошад. ва Умедҷон Тоҷиев дар шиканҷаи мақомот сабр накарда худро аз 3-ум этаж партофт ё партофтанаш. дар охир аз шиканҷа вафот кард. Комил Хаҷиназаров ва ҷавони дигар 25 сола Шамсиддин Зайдуллоев аз шиканҷа вафот кард. тақрибан як моҳ пеш шаҳрванд Кулмамад Паллоев аз шиканҷа вафот кард. ва дар ҳодисаи охир дар шаҳри Ваҳдате ки мо дидем 7 ҷавонони ин миллат кушта шуданд. аҷиб ин аст ки нигоҳ мекунем фақат ҳамин ҷавонони ин миллатро латукӯб мекунанд, аз шиканҷа ин мардум кушта мешаванд. фақат ва фақат нигоҳ мекунем аксари онҳо ҷавонон ҳастанд. ва ин хел номҳо бисёр аст. ман нахостам ҳамаи онҳоро зикр кунам, як чанди онҳоро зикр кардам. валекин одат хеле бисёр аст, хеле бисёр аст. ва ин оилаи Ҳасануфоро нигоҳ мекунед, 2 ҷавон ҳастанд, як ҷавоне ки нав ба зиндагӣ қадам мемонанд, инҳоро ҳам куштанд. аҷиб аст. ва бародар, салому алайкум як бори дигар. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. мехостам савол диҳам, бародар, дар чанд солигатон зиндонӣ шудед ва солҳои чанд будин? дар Тоҷикистон дар 23 солагиам зиндон шудам соли 2015. чанд сол зиндон шудем? 3 сол.
шуморо ба чӣ тӯҳмат зиндонӣ карданд ва чӣ хел гузашт допрос пурсӣ чӣ хел гузашт? вақте маро ба кумитаи амнияти ҷумҳурии тоҷикистон супориданд, кумитаи амнияти ҷумҳурии тоҷикистон бар ман якчанд яъне тӯҳматҳоро бар болои мон чикор кардан муттаҳам карданд. яке аз онҳо буд ҷамоат таблиғ, яке дигараш буд доиш буд, баъд ҷамоат таблиғ буд, салафият буд. ҳаминоро бар ман муттаҳам карданд. тақрибан ин як моҳ зиёд давом кард. шиканҷаҳо бениҳоят шиканҷаҳои вазмин буд. ҳатто гуфтанаш инҷо камтарак дарднок аст. онҳоро гуфтан бародарое ки дар кумитаи амният буданд, чӣ қадар задану падвал бурданд, ҳамашон медонанд. моро ки мисол бигирем, вақте ки субҳ меомаданд мебурданд то шома мо баъзе ҳолатҳода беҳуш мешидем. дар масалан бигирем светда мемонданд, мезаданд, аз риш меқапиданд, риш ҳамин хел буд, аз риш меқапиданд, ай мӯи сар меқаданд, мезаданд то ин ки ба кала бигирӣ. баъдан ки дидам ки тавонам намерасад, қувват дигар нашид, ин давомш як моҳ зиёд буд. баъдан дигар ба хулосае омадам ки ҳамин ҳизбу таблиғро ба кала бигирам барои ман чи аст, яъне ҳамин зулму шиканҷа озод мешавам. яъне сабуктарин шуд. Сабуктаринаш ҳамин буд. ба фикри шумо чӣ сабаб аст ки ин мақомотро мо нигоҳ мекунем ки ин ҷавононро мезананд бераҳмона ва чӣ хел ки зикр кардед ки мезананд ва ҳуш мерафтед. инҳо миллатшон дигар ҳаст ё ягон дар дилашон чӣ бадбинӣ кина доранд ба ин ҷавонон? ҳатто мо дар шаҳри Ваҳдат дидем ки ҳатто ба куштор ҳам даст заданд. чӣ сабаб ҳаст ки ин қадар чашми дидан надоранд ҷавонони ин миллатро? ман миллати ваёро пайгирӣ накардам дар чӣ миллат ҳастанд, лекин шояд ин мақомотҳо аз ҳисоби фишор аз боло буданд ки онҳоро фишор меоранд ки результат кунед, фишор меоранд ки ягон кор нишон битен. ҷавоное ки меғалтанд дар дастшон ва истифода мебаранд то ин ки шояд ба василаи пул бошад. мисол ҳамин чизо сабаб мешавад ки ин ҷавоное ки дар онҳо мисол бигирем меғалтанд ба дасти онҳо аз ҳама камтаринаш пул қади халос мешавад ин мақомотҳо. агар ҳамирам шай, не ки нашай, агар сирок мерай. ва ҳамин латукӯб ҳам мекунанд ки то дар кала гирад. латукӯб яке аз сабабҳои ба кала гирифтан тай. бояд ба кала бигирӣ. ба ин қадар делое ки маҳкам нашида мондагиян ҳаморо дар калат грузид мекунанд. ту бидӣ набидӣ уро чӣ мекунӣ? ба кала мегирӣ. аз ҳисоби фишор дардай дигар мезананд. баъзе бародаро хай тоқат карда наметавонанд, баъзеш тоқат карда метавонанд. худи ман дар вақте дар ҳангоми дар зиндон буданам 21 нафар одам овардагиям, поддельник будагиям. 21 нафар ҷавоне ки калхозобод омад ба ҷурми салафият овардаш, ба тӯҳмат ягон таш ба салафият алоқае надошт ва зиндонӣ шуданд. 3 сол, ай камаш 1.5 сол, 6 моҳшам буд. як мусафири ки субҳаналлоҳ умрш ба ҷое расидагия, онам оварда зиндонӣ карданд ба ҷурми салафият. на танҳо ҷавонон, калонсолон фарқ надорад. пиронсолое ҳастанд ки умрш ба 80 расидагия, ба 70 расидагия. онҳоро оварда мо ба чашми сар дидагием ки дар зиндон буданд. аҷиб аст. мавлавӣ ҳам дар зиндон вафот карданд. одаме як калонсол вафот карданашонро дар зиндон доштанд. аҷиб як раҳме надоштанд. баъд аз суд, баъд аз маҳкама шуданаш шумо ба зиндон рафтед. чӣ мушкилот ба зиндон рӯпаро шудед? бародар оли пеш зиндон ҷа сизоай дар дасти кумитаи амниятай. вақте ки меқабанда аввал дар дасти якм дар дасти чизо мезани, оперо меган, дар дасти ҳамоно меғалти. онҳо бояд ба пеш аз ин ки тира ба муфаттиш супоранд, бояд як ҷурма дар калат бор кунанд. мисол ки ман ҳама камтарин яъне ҷурм таблиғ буд ба кала гирифта шуд, тамом дига делаи сохта карданд, ба муфаттиш пешниҳод карданд. муфаттиш вазифааш чие? бояд тафтишот кунад оё ҳамин ҳақ аста ё неста. яъне сизо. не муфаттиш ҳоло муфаттишро қабул мекунад. баъд аз қабул карданаш баъд судда пешниҳод мекунад, иҷозат битад, баъд мара сизо мебаранд дар асоси ҳамон. ино вақте ки мара мисол бигирем як таблиға дар болои ман бор карданд, дар муфаттиш супориданд. муфаттиш як инсоне ҳастаи ҳозир дар ҷомеа ки вазифаи ӯ бояд ҳақиқат будани ҳамин чиза собит кунад, баъд ира тасдиқ кунад, ба прокурор бисупораша. лекин муфаттишҳои мо чӣ кор мекунанд? наоборот, бояд ягон чизи дигара бояд ин инсонро изофа карда шава. ихе намешава гуфта, бо тра кофтков карда бо ягон чизи дигара шоҳидои сохта мегира, шоҳиди сохта пайдо мекунад. мисол дар ман шоҳиди сохта пайдо карда оварданд ки мисол ҳамин таблиғи буд, таблиғ мекард мегашт. ҳеҷ алоқае надора. ҳеҷ рафт надорад. киҷо як ҷавони 23 сола таблиғ киҷо, як ҷавони 23 сола киҷо.
дар тоҷикистон таблиғ чӣ алоқа дошта? дар СИЗО чӣ хел гузаштине ки вақте ки дар муфаттиш дар меспоранд, муфаттиш чӣ кор мекунад? таҳқиқ мекунад ва дар СИЗО меспорад. СИЗО 2 моҳ вақт ай. агар 2 моҳ ҳамун муфаттиш тафтишоти худша собит карда натона, агар чӣ кор мекунад? бо 2 моҳи дига рухсат мегира ай суд. ҳамихе дар вақти ҳамун тафтишотиш метавонад ки дар то ягон чиз дигара изофа кунанд, бо ягон каси дигара дар то хуш кунанд. ба кала биги мега ки то якон шариқати барай мега. ман як кас будам, ҷамоат таблиғ бояд як кас набоша мега. Камишда 5-6 кас бояд шумо бошен. Шумо ҷамоатен ку мега. Мега номи 10 нафара биги ки қатита бояд бара, 10 одами бегуноҳро ман ҷо мегирам номша. Ман дар ин гурӯҳ набудам. 10 одами бегуноҳи дигара номша биги мега, то ин ки мо биёрем чикор кунем ша? Қатита паделни гуфта маҳкамаш кунем. Ина кора бинак. муфаттише ки бояд делара таҳқиқ кунад то ин ки ту ҳақиқатан ҳамо ҳасти ё нести, бага наоборот дар чикор мекунад бо 10 каси дигара шарик кардания. баба ҳама медонам бисёри одамое ки дар СИЗО буданд, ин чиз ба тӯли ина 30 сол 35 сол шуд ҳукумат аста. ин қадар одамое ки ҳастанд ку ҳамаш ин гапҳои маро тасдиқ мекунанд иншоаллоҳ. ин гапҳо тасдиқ шудагианд дар СИЗО чӣ хел муомилаҳо мешаванд. ҳама ин чизо ҳаста. иншоаллоҳ бародарон хабар доранд ин чиз. манам ҳамин сабаб шуд ки хостам ки аз шахсе ки аз даруни зиндон баромад бо худаш сухан гӯяд. зеро ки мо нақл мекунем ё касе мерасонад ки ҳамхин куштор ҳаст, зулм ҳаст, бисёри мардум бовар намекунанд. барои хостам ки як шахсе ки феълан дар дурун буд ва ҳамун ҷавоное ки аз Колхозобод оварданд, шояд онҳоро ҳам як касе маҷбур карданд ки 10 ном 20 ном ҳама одамое биёрад. бале ҳама одаме ки яъне сардор задаги буданд онода, ҳамун сардора вақти хе кор мекунанд ки мега мо тра срокта кам мекунем, тра мумкин е озод кунем, қатимон ҳамкорӣ ку мега. ман 10 нафара номша биги мега мо тра срокта паст мекунем мега. не ки дар ин ҳиллоҳо дода нашем бародаро ки агар ин хеше шуморо организатор мезананд ва онҳоро соучастник мезананд шумода. ин шид ин кор ҳақиқатан да ора организаторшон гирифт срок 14-15 сол рафт дига усилини режим, ё омадан обши режим. бисёри ино обши режим омадан, айдин бисёри ино хабар надоштанд бечоро. ҳеҷ хабар надоштанд, не ки салафият шумо салафӣ буден гуфта. ким ки иноро бечораро кашид ай қафош овард. ин чизоро мо гунаҳгор намекунем. одаме ки иноро ба кара гирифтагия, он одам мумкин зуруш нарасидагия, онро задагиян, шиканҷа кардагиян. ҳар касе боша агар ин чизда қувватш нарасад, дига ҷонаш дар лабуш омад, дига аями зулм озод шан гуфта, паделник гирифта меравад дига бечора. ва инчунин шумо ҳам аз шиканҷа розӣ шудед ки як тӯҳмати сабуктараша гирам, таблиғӣ гирам ва озод шавам аз шиканҷа. пас аз озод шудан аз зиндон 3 сол нишастед, озод шудед. баъд озод шудед ё бо фишорҳо ба сари шумо буд? чӣ воқеаҳо рӯй дод баъд аз озод шудани зиндон? ҳоли озод шудан худи зиндона дуронаш омаданаш ай СИЗО вақте ки мегиранд мебаранд та зиндон, худи зиндон бо як дунёи дига. зиндон муассисаи ислоҳотӣ меган. асл қоида қатъи ҳукумат муассисаи ислоҳотиш баён кардагия. яъне бояд одам уҷа барава ислоҳ шава. ма ай тӯҳмати кадагие ки дар болом бояд барам уҷа ислоҳ шам. 3 соли умри як ҷавон дар ҳамун зиндон сипарӣ мешава. ягон ислоҳот ҳам нестай. агар як 3 нафар дар як ҷо ҳами экстремиста 3 нафар дар як ҷо ҷамъ шаванд, агар онҳоро чӣ кор мекунанд? ё шизо мекунанд 7 рӯз, яъне ҷои ягона ҳастай. бо мебаранд дар рӯи тирма бо тирмат мекунанд. 7 рӯза бо маҳкамат мекунанд. 4 тарафут битон. одаме ки 307 не экстремист, на танҳо 307 экстремист боша. ту ҳаққи дар уҷа Қуръона таълим додан надорӣ. ҳаққи таълим гирифтан надорӣ. Қуръона мо масалан тӯҳмат ба чӣ шидем? Ба дин шидагем. ҷамоат таблиғ яъне ҷамоати динӣ ай. мо ба ҳамин чиз муттаҳам шидагем. ё ки намоз. вақти намоз агар ба режими турма туғри ная, ба муассисаи ислоҳоти режими соати 6 ай соати 10 атбой, соати 6 хестан ай. баъза вақт мешава соати мисол бигирем 5 да бомдод мешава. ба режим мувофиқ ная, агар шумо чӣ кор мекунад? Намехези бомдода намехонӣ. ҳамин хел ҳолат як бор шид дар муассисаи ислоҳоти умумӣ ки моро намегузоштанд намоз бихонем. аммо ба сабабе ки мо хестем барои намозмон хондан бихонем гуфта, худ марад 14 рӯз зиндонӣ карда, дар дохили зиндон бо зиндонӣ кардагиянд дар фасли зимистон. зада байни ҳамун қақал 900 та одам нишастаги буд, аян байни 900 та одам зада гирифта бурда чикор карданд? Шизо меган, шизо карданд. ва зикр кардед ки одамое ки экстремизма зиндонашон маҳдудияташ бисёртар аст. бале. пас чаро дар хабарҳо мешунавем ки дар тӯҳматое ки мезананд ин ҷавононро, дар онҳо корд буд, дасташон ё чизои оҳанои тез буд
байрақҳои доишӣ буд ва ғайра ва ғайра. Онҳо аз ягонаш дастрас кардан метавонистанд ё инро ё не? бародарое ки дар зиндон вақте ки дар сизо меғалтанд ҳамон вақт пушаймон мешаванд бисёрш агар када бошанд кора. баъзе бародаро байроқ задагиянд чи задагиянд о ҳисоби эҳсосотӣ задагиянд фирефта шидагиянд майли хай ҳисоби ғурур шидагиянд масалан ҳимматшон мисол баландӣ кардагиянд ин корро кардан аслан иш дар шариат ягон робитае надорад. Лекин дар ҳақиқатан агар ёки туҳмат кардагишон ҳам бошанд агар дар дохили уже ҳамун сизода одам уже ай коррош пушаймонӣ мешавад. و همش تهمت قطعاً او داخل زندان وقتی برود در داخل زندان به نهایت محدودیت های وسمینه bayrak اویش اوسو بسته یک جا شدن یک سه تا برادر را گفتم که یک جا میشه اگر ببینن تا میبرن محکمت میکنن تیمبول او یکی تو خیلی bayrak بکنی کورچه اگه امکانیت های کورچه خیلی چیزا هست نمیگم نیست لیکن با کورچه اوجا هیچ کار کرده نمیتونی تو با کورچه. یگام آدم سالم عقل در تاجیکستان در خود همین تاجیکستان مؤسسات اصلاحاتی تاجیکستان فکر فرار کردن نداره یگام کس. این تجربه خودم میگم. هیچ کس ریسک نمیکنه زندگیشه. و اینم عجیب است که وقتی یک کس گریختنی شود دیگه بالعکس در پیشونش بیرقی داعش رو میزنه که همین از قدم برآمدن میقپانه شد. خودش گفته است که من گریختم از زندان گفته. او بالعکس تمام اعلام‌های اشاره‌های دینی را دور میکند لباس‌های عادی میپوشد که در بین مردم پنهان شده رود دستگیری نشود ولی اینجا در کالج لباس‌های سیاه و بیرق پوشیدن این از این خلاصه میکنه که این هم ماش یک بازیچه یک اسپکتاکل است که ساخته است که مردم داده شوند. حکومت برای نشان دادن بر خلق که ما کار کرده هستیم فعالیت کرده هستیم با اکستریمیستا تروریستا مثلا فعالیت ها نشان داده هستیم گفته فرزندایی که بیچاره فرزندای هموطنای ما را چیکار میکنن به همه چیزا متهم کرده یعنی تهمت کرده زندانی که هستند چقدر مادرها هست پدرها هست وقت ساعتش میان که یا بلند میشوند با آواز بلند میگن که فرزندای ما همین خیلی نبودن که اینو تهمت کردگیان جواب بگن او کسانی که او مفتشایی که او کسایی که مثال بگیریم او اپراتیونیکایی که در همه چیزا اعضای کو اینا بدون که یه روز نه یه روز برای این جوانایی که عمر قیمت ترین نعمت الله در دنیا این عمره با عمر گرفته اینا کو شما جواب میگین در این دنیا جواب نگین اگر کو در آخرت حتما جواب میگین با فرزندای مسلمانی که در تاجیکستان ظلم نکنین. منم همون در صورتایی که اولی حسن‌فر رو دیدم تو جوان هست که هیچ علاقه به تندروی ندارن جوان عادی هستن با حدود هستن ولی که با تهمت زدن. خلاصه این که شما زندان نقد کردید من سوالم بود که بعد از زندان چی شد آزادی چی شد؟ بعد از زندان وقتی که از زندان میبرید اکستریمیستایی که اکستریمیستی هستن در دین تعلق دارن اونا بعد برآمدنشون هم در چی هستن نظارت هستن نظارت چگونه طرف فیراد میکنن چیکار کرده استی چی کار رفته است همین کرده ترمیق یک مدت تر چیکار میکنن به خاطر قپیدن وقتی که با یگام کسی دیگه را پیدا کردن برای پدلنگ در کار شد اگر حتما تر چیکار میکنن با اون محکم میکنن خطری هست که با زندان میشه با خطری هست بله خطری هست مسجد میره میگه 5 وقت نماز ما در مسجدم بخونم میگوی اونم برای تو کافیه همو که تو 5 وقت نماز در مسجد خونده استی یا که در سوداگر باشی بله در یکی سبب است در کاروان سوداگری سودا کسی وقتی نماز شد در جای جمعیتی نماز خواندن ممنوعه در تاجیکستان قانون برآمدگیه تو مسلمانی جای نماز تمام پرده را میکشی که هیچ کنا بینه مبادا یگان کس میبینه یگان مثلا میگن کارمند حکومت بینه اگر همه برای تو کفایه که با تو زمانای زندان شه الله الله این کوچکترینش همیه که نماز در جای جمعیتی خونده از زندان آزاد شده نه که آزاد نیست این چیزای اکستریمیستی که متهم شدگان اونا تا آخر زندگیشون آزاد نیستن یگانه راهی که باید تو چیکار کنی از تاجیکستان هجرت کنی با همین سبب شد که ما تجربه‌ای که داشتیم در زندان 3 ماه ما قریب یک امیسا دیدیم چقدر برادرها برآمدن با چقدر درآمدن و اونو پرسان کردیم چی خبره در بیرون برادرها چه خیلی برادرای برآمدگی چه خیلی چقدر برادرها گفت با تهمت با عبرت نه دیگه اینجا نمیان عمومی نمیان دوای دیم بار نشوه دیم بارش بعد دیگه ترمو روانه میکنن اصولی نیزیشون دادگان با تهمت مثال متهم با تروریسم کردن متهم با اکستریمیست کردن یعنی فعالیت ادامه داره گفتن همینا سبب شد که ان شاء الله ما هجرت کنیم از تاجیکستان بریم یکی از سبباش همین بود که ما دیگه برداشت این قدر عمر خودمون گذاشتن در ترمه را نداریم دیگه. خیلی خطر دیدید که با زندانی میشوید آزاد کردن ولی که آزادی رو ندیدید پس هجرت کردید به کجا هجرت کردید؟
جوان یک جوانی که در تاجیکستان فکرش فقط چیه مهاجرت روسیه. ما که هممون زیر دست روسیه هستیم، حکومتایی که هستن زیر دست روسیه هستن، یگانه فکر ما روسیه میاد، هم زبانش هم میدونید. به همین خاطر به روسیه یعنی هجرت کردم، هجرت مهاجرت یعنی هجرت مهنت کاری بود. یک چند وقت هجرت کاری کردم در همونجا هم سبحان الله برادرای مهاجر در من خیلی حیرت در صبرشون میمونم که این قدر یعنی حالت وزمین ده، این قدر پستی حالت ده ما بیچاره صبر کرده کار کردن. این قدر برای یک حجت داریم، همه چی داریم، میان استرایکا میگیرن میبرند که جا عدل پرویر میگن دکومنت، یک روز عدل نمیره، نه یگام کس سراغ نمیکنه، نه حکومت نه هیچ کس سراغ نمیکنه، یگام کس سراغ نمیکنه. این قدر برادرها ایرپورت ها خوابن کو از شهروندان خودش پاسپورت حمایت نمیکنه. نه حمایت نمیکنه. پاسپورت ما فقط به نام است، همین تجارتی پاسپورت است. ما تاجیکستان غولینگ درآوردیم، تربوز درآوردیم، نوک درآوردیم، ایرا درآوردیم، همیرا بردیم آوردیم برای همیه، نه که برای بیچاره مهاجرایی که مهنتیان یگام کار انجام نمیتونن. برای یک تا وزرشن نرادی را گرفتن، وزرشن میگیریم کو دکومنت بود چیزی باشه، اگر پاسپورت مون گم میکنیم یا که ملیسا پاسپورت مون نمیتن، اینم خاص سومیاری پاسپورت هم میگن دیگه او را یافتن نمیتونیم، بعد مجبوریم بریم ای پاسپورت و چیکار کنیم وزرشن نرادی نبگیم. برای همین را گرفتن این قدر ما را عذاب میتن. سبحان الله، این قدر در بدر و زورا کدام میگردی که همین را بته. این حالت ها را دیدم با خلاصه اومدم که این طرز این قدر سختی و زندگی را ببین میگم که هجرت کردم، گفتم میرم دیگه بعد دیار شام ان شاء الله به سوریه. به سوریه اومده. بعد به سوریه الحمدلله الله نصیب کردی، فضل الله بود که الله بعد نیت با ذهن ما درو آورد چیزا و قبول مون کرد. بعد از سوریه که هجرت کردید در اینجا همه آزادی یافتید، در اینجا آمدید و از آمدنتون یگان قدر پشیمان شدید یا نه؟ الحمدلله وقتی که به سوریه آمدیم با بسیار چیزها را دیدیم در اینجا. الحمدلله آزادی خیلی بهترین آزادی برای یک مسلمانی که در اینجا زندگی میکنه. الحمدلله آزادی خیلی، هم دینت آزاده، هم فعالیتت، هم اجتماعیت، کارت، همه فعالیت‌ها اینجا آزاده. الحمدلله این فضل الله است. از تاجیک بودن حتی خجالت نمیکشه؟ نه خجالت نمیکشیم الحمدلله. فقط همین قدر غمگینیم که چی به در همون وطن ما همین چیزا نیست، آزادی نیست که برادر یک نفس آزاد، تاجرمون یک نفس آزاد بکشه، سوداگرمون یک نفس آزاد بکشه. آدمایی که مثال جوانایی هستن که میخواهند خیلی خدمت‌ها به وطن بکنن و یک نفس آزاد بکشن، نیستند. افسوس. دوستان و هموطنان، مهمان ما آن قصه که نقل کرد در کنج زندان چی سرگذشت نقل کرد و به زمین شام اومد. انشالله که اگر سوالاتون باشد سوال دین. در آینده خواستیم با وردار در تم الوهیده درباره هجرتش چطور آمد و در اینجا چی روزها گذراند و چی چیزها رو سرگذراند انشالله پرسان بکنیم، مصابحه بکنیم و اگر سوالاتون باشد نویسین. انشالله که با برادر عبدالله میرسونم. تشکر که به مهمانی ما شدید. خدا نگهبانتان باشد. الحمدلله که این مصیبتایی که در تاجیکستان بود خلاص شدید. ولیکن عجیب است که منم از بسیار مردم میشنوم که میگن که من در مهاجرت لیکن خودم آزادتر حس میکنم از تاجیکستان و روسیه. میگن بسیار همخوان سخنها میشنوم. حتی میپرسم که آیا یگان ارزی رفتن داری؟ میگه برای وطنم دلم میسوزد. میگه ولیکن از سبب همین ظلم و شکنجه و آزادی نبودنش میخوام که همجا باشم و آزاد باشم. نگاه کنید در مسافرت آزادی مییابن و در وطن خود افسوس که چطور که ذکر کرده نمیبین. جزاک الله خیرا. شما را به خدا میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله دوستان و هموطنان.